Kgaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste le lerato la Modimo le kopano le moya wa mokgetho a dibe le lena ka moka. A re ithuteng ka lentswe la Modimo le le kwadileng bukung ya Josiah 40 verse 1 and 2. Yona setlhogo sa yona se re kgomotso ya Modimo yo leng mogolo go gaisa medimo yotlhe. Tema ya ntlha e re gomotsegang morafe wa me, Modimo wa lona o buile jalo. Bua le Jerusalema tse di nametsang pelo le motlhabele mokgosi o reng botshwaro jwa gago bo fedile, molato wa gago o itshwaretswe, o amotse gabedi mo seatleng sa morena ka ntlha ya maleo otlhe a gagwe. Papa, ka lebitso le maatla la morena Jesu, morena Modimo ka lentswe la gago le sa tswile a le age dipelong tsa bana ba gago ntate, le dire tiro ya lona e le go fodisa dipelo lebitsong le letle la Kristo Jesu, amen. Bakauleng ba ka moreneng ka jeno moprofeta Josiah o rata a bolela le rona gore Modimo yo o gaisang medimo yotlhe mo lefatsheng o bua mantswe a re gomotsege ya ka morafe wa lefatshe, re gomotsege mo kodueng e rwetseng ye kodio ya COVID-19 e ka jeno re setse re tsamaya mo waving ya boraro e leng Delta variant. Bakauleng ba ka re a bona go senyegile, go tlhakatlhakane, ga go sa le monate mo lefatsheng. Bao re ba itseng ba re tlogela matsatsi a ka jeno ge re sa boloke mo harabeke re boloka le mo di-weekendeng. Empa morena ka jeno o bua mantswe ke a re gomotsegang lona morafe wa me. Nna potso e ke ratang ke e botsisa setšhaba sa Modimo tsatsi la ka jeno ke gore ge Modimo a re morafe wa me o ra bomang? Batho botlhe mo lefatsheng ba dirilwe ke Modimo, empa go ba ngwana wa Modimo mo o ka kry-ang the title ya gore Modimo a go bitse morafe wa me, you need to do something. John 3 verse 16 o re gonne Modimo a ratile lefatshe mo ka le mo bile a neelana ka moro wa gae gore mang le mang ya dumelang a bone bophelo bo sa feleng. Gore wena o bitswe morafe wa Modimo o tshwanetse ke go dumela, empa tlhaloganyo ya ka le maikutlo a me a mpotsa gore tumelo e la nosi ga ya lekana. O tshwanetse o ne le boikanyo mo Modimong bo kgone go tlatsa tumelo e o nang le yona. Mo godimo ga boikanyo bo ntate le mme ke kopa gore o nke o itokele mo ditlhakong tsa Modimo gore Modimo yo a sa tlholeng ke selo yo a kopang selo se le sosi fela gore mo go wena ge go ka nna le tumelo tsotlhe di tla loka. Yes, re palela ko tsamaya re sa beya dimaske ka jeno. Yes, re palela ko dira go sena sepe se se ka dirang re sa sanitize matsogo. Yes, ha re sa tlhole re kopana le ba masika, ha re sa kgone ya dipetlele gore ya dipetlele ka jeno ba re a re a tshwanna go ka lekola balwetse ba rona. Empa lentswe la Modimo ka jeno le re ge rona re le bana ba gae re ka tsa ditlolo tsa rona ra di beya pele ya hae, yena o tla re itshwarela, re tla gololwa ya ka Israele, re tla bitswa morafi wa hae. This is not that tough. Se sala go gore rona re nne le lerato leo mo Modimong, ka lerato leo le tla godisa tumelo ya rona, lerato leo le ka tlatsa boikanyo ba rona. The faith e re ka nna le yona mo Modimong e ka dira gore re motshepe. Ge re motshepa Modimo ke Modimo wa dipelo, o re bana ba me ba ba ipitsang ka leina la me ge ba ka retologa ditseleng tsa bona ba tla ba ikoba pelo ga ka matsatsi a bona e tla nna lerato. Bana ba itse moreneng re sentse sebaka ka go gadiba ko morago. Bana ba itse moreneng e ke nako ya gore re latlhe tsotlhe tse di sa siamang, e ke nako ya gore re kgabaganye gare go noka ya Jordani, re tlhatswe maleo a rona lewatleng le dišibidu, re tswe re le dibopiwa tse dišwa. Modimo wa re tshepisa. This is one of the promises that God is made into us gore if re ka bua ra buela go yena nnete tshwarelo re tla e bona. Nnete this corona se selo borraitso mogolo ba fetile gare go mapera, borraitso mogolo ba fetile gare go di Ebola, borraitso mogolo ba fetile gare go malwetse a bo malaria, ba ntse ba falola ka lerato la bona, ka lerato la Modimo go bona. Ba re boroko ke tshwanelo, go tsoga ke mogau. Yena Modimo ya a re fitlhisitseng go fitla ka jeno e sentsane e le Modimo ya a sentsane a ka re direla metlholo e gaisang e setse re e bone. Bana ba itshomoreneng dipetlele di tletse, dimošare di tletse, re emetseng a re emetseng Noa le yena a eme mo mojako a re tsena ba ka se sale teng na. This is the time
ya ho ira introspection. This is the time ya hore mokreste mongwe le mongwe a yo re-checka di-values tsa hae tsa bokreste hore di eme ko kae le Modimo. This is not the blame e re tla e beang mo di-scientisting. This is not the blame e re tla e beang mo the president. This is not the blame e re tla e beang kae. Ke blame e rona as Christians re tshwanetse re ijare. Seemo sa rona le Modimo se ko kae. Lerato la rona le ko kae. Bana ba isumoreneng Modimo lerato. Modimo hanga fetohela mantswe a hae. Gompieno Jesaya wa re botsa gore re go motsege. Re ka go motsega fela he re ka nna le di-qualifications tsa go bitswa morafe wa morena. Baiseraele ba ne ba tswa mo tseleng, bana ba ira setlhabelo ka kwana. Rona re kirile setlhabelo le morena Jesu ka madi a hae ra bona bophelo bo sa feleng. This is the time re kgobole mangwele re re le rona a dibitsa rona di tlhatswe ka madi a kwana. Nyesemane ga bua a re time and tide wait for no man. A re emetse gore le the last Christian le ena a tsamaye ebe e bang gona re fetolang megopolo ya rona na. A re emetse gore motho wa bofelo mo lefatsheng a tsamaye ba Kriste botlhe ba nyelele na. Jesu o bile setlhabelo sa rena. A re seleng ditsela tsa hae morao ke ditsela tsa lerato, ditsela tsa boikanyo, ditsela tse phepa tse di khatlhang leitlho la Modimo. He re ka sala tsona morago ba ka boleng ba ka moreneng ke a tshepa gore ga go ka mo magodimo a ka sekeng a araba ra go motsega. Ke a leboga. Modimo a le dire ka go loka. Amen.